Pujan Fungkaham, dari jeng bazar sahabat hanya meni jeng mandai blok komiti baik, jeng ini bazar sahabat hanya tentang aman karena kena 5 तारिख Februari kena sini di Pramothan Foundation deh, third foundation deh, amno berbeza ini bazar sahabat ini, bazar sahabat mazar sini mandai blok komiti presiden, bermula Sukuta Burma, ayi mazar working president, ani Sabjuna ni chairman, angkai sini di sini chairman, tapi sini lukurau sini bermula sangkau jatuh paisa pajak. Borbai jeng kini bazar sahabat kaya jeng pungnam semua jeng di Pramothan tai kini je parti korni dong jeng pungnam semua jeng pusing jatuh bukan hamzah bukan ni naharmon jatuh mana dia terkena agregat di mana jeng gegai je parisek jeng songkosok kaya nai bazar sahabat ini jeng dehan lukurung pungnai je jeng kini di Pramothan busuk rak dong tai busuk samklai dong aman tinggi jeng kini bazar sahabat kena satu Keran chalok le tam ya pedang se. Kena jeng pungni syaratau jeng flag hosting kene, aman ya bola jeng sini parti tiga parti je ngutang wings tongo di Pramothan, di WF tai YTF ni jeng flag di salai parti bisa, aman ya bola jeng kek ralai jeng baji sokman ya bola, desa bubura bedingjak malan cumi baso, desa sini joto di Persarok, joto sini YTF di WF tai di Pramothan joto kami aro gathering.